Que caloriño vai na tua casa? Entra, raposo, estou preparando unha sopa. O meu prato favorito. Toma, bótelle cebolas. Tartaruga, coello, cervo e raposo cortaron as cebolas e botaron más na olla. Un aroma delicioso espallouse polo bosque. De pouco a pouco, outros animais foron achegándose á cabana. Oso con mel, lobo con pementos, ourizo con allo esporos, rato con cogomelos. Xuntos cortaron, tallaron e botaron todo na ola ben picadiño. Agora ten que facer chup chup un anaco, dixo a tartaruga remexendo cun cullerón de pau. Mentres a sopa se iba facendo, os animais puseron na mesa. Fora seguía a nevadora, pero na cabana estaban todos animados. Contaron historias, cantaron cancións, bailaron. Se de noite esquíos clamou. Facía ben tempo que non me divertía tanto. Pois alá que repetir. Propuxo o oso entusiasmado. Desde logo, Afirmou o ourizo. nese momento, Tartaruga chegou coa ola fumeante e dixo: a sopa está lista. Sentaron todos á mesa mentres no bosque non paraba de nevar. O cheiriño da sopa era fantástico. Tartaruga serviu aos invitados.